laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ustad on jarama fota o weltanama yo allahu lanɗo yoɓo on joddi muɗum ndin o waɗa aljanna o waɗa ko mandakke mo moƴƴe yawma la yanfau malu wala banun illa man atallah be kalbin salim. yo allah waɗu minen heɗiti ɓen fof e yimɓe ɓe allah subhanahu wa taala manti ɓen ko alquran o wi si ɓe nani konngol ɓe ƴettay ko ɓuri ko moƴƴude ɓe gollitira wawano sahabaɓe nelaɗo ɓen yo allahu lanɗo yaafa ɓe ɓe fof o naadaɓe ko aljanna. haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗen udutude lande ɗen no ustade makiri ɗo ni kala ko tawata no yowiti mohadara maɓɓe on tigi no faala landade e goɗɗum goo kadi haray no wawi landade inchallahu yeru ko ɓe wawata kon ɓe jaɓanto en yeru ko wawata kon e marna e kernoɓe men to allu ɓe haray ɗe gandintina jama on natugol ko lande haray ko waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 inchallah hoodere nden jeego e goo inchallah haray ɗen udditana jama on lande ɗen inchallah. haray ko atti ɗo ko Cheikh Ibrahim Diallo mi udditanaɓe ɗo inchallah. assalamu aleykum Cheikh Ibrahim. alo assalamu aleykum ko min. Naam ko onon tigi. on jarama tan ala e moɗon. alhamdulillah ustad en heɗiti on ɗon. awa ustad sen assalamu aleykum. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. yo tan ala e moɗon no golle ñawde seeɗa. alhamdulillah. yo haray yewtere mon nde min nani hino nani ko amin weltori fota on jarama yo allah on waɗan on battane moƴƴe e yewtere nden quoi. allahumma amin. haray minen kadi radio on koye fuɗɗade heɗade mo min woni koye yontirande mi fuɗɗimo heɗade mais ko ɗum waɗi on yontirande sa mi wawano wawano howde inde annen tawi tangol lanni ko ɗum waɗi min hannde kadi artumi tarte sans mi ndaara haray ko weltanagol on fota yewtere mon nden no nani ko haray mi watta ɓurta e jokkodirde moɗon gila ndema ɗo inchallah. inchallah konto to won ɗo. min ko sengo Italie ɗo mi woniri quoi. ok inchallah. landanno toon ko neɗɗo anndo mum wondi ɗo faala landade mi annda so tawi aray ɗon humpiti fi muɗum. mo landani tañinena kalmo koɓe gono ɗo. eyi aray ko wonata ngal landal ɗon noon ko o wi o kanko so tawi woni kanko woni gorko ɗo ni o jooɗodike ɗo ni tun o faale sonnaji woni o jooɗo ɗon ha on suman noon ɗuman no ronka heɓade joni noon yawa noon ha walto diyal wokkan ɗon yaltay ɗon ni joni anda so tawi woni ko honno so tawi no jari hankkadi ɗon lotanagol longal walla ko honno on tigaray hani gerɗude. ok aray nelaɗo sallallah alih w sallam wino wo si tawi on tigi hoti ko jomba tawi mo jogui ko jombere yo jombu mais si tawi no ɗum ɗon o heɓali ko jomba fi warugol tuyyo on koyo on tigi hooru o ɗuɗɗina hoorugol ɗum ɗon waray tuyyo on haray ko on nasiha ɗon mi jonnatamo ha oustaz Ahmad jabano en. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi Cheikh Abdallah on hiire jaam. on hiire jaam nala toon haray jama on no heɗiti on ɗo landal no ari ɗo kadi haray ngal watta ɗon e sooke mum inchallah. jasakumullahu hayran haray ko adi ko inchallah en kadorani si tawi woni goɗɗo miijitike lahlari hino yeeto en ɗum ndiyam wondema hino yalta e neɗɗo raqiqun cewɗam abiyadun danejam ɓe wi bita fakkurin sabu miijitagol haray ɗan ɗon ko ɗa wiyete ko almadiyu ɗan ɗon ɗan lootantake ɗan waɗantake hay hunde sina yawgol tun laɓɓina berko ɗan memi kon haray salligo haray hina lootanteɗan ko ɗum ɗon mi mari ko mi jaabo e ngal landal ɗon mi fillito ndiyan yaltuɗan e neɗɗo sabu miijitagol hara ko cewɗan danejam ɗan ɗon ɗan lootantake haray ko salligagol tun on tigi waɗata. amma noon si tawi par ce que ça dépend kadi neɗɗo on no wayi noon si tawi miijo ngon ngo mimmini sahaw mawɗo on e makko ko wiyete kon achahawatul kubra ha yaltini maniyu e makko ko honno andirta ko maniyu yalte e makko si woni sanga ka ɗum ɗo yalte e makko ɗon tawi hay téléphone soni o wawata andude téléphone soni ma tawi himo wawa so tawi himo hiita seeɗa ma o ndaari o tawi ndiyam ɗan hiɗa wayi tawa ɓira nestele on faami haray ɗan tekki donc hara kadi uurengol majjan hino wayi tawa uurengol piindi tamaro hi gori haray ɗan ɗon ko mani wiyete
siko ɗan ɗon no yalte makko on sanga haray longal hino fawimo ko wiyete ko longal janaba kada yalte makko ɗon on sanga haray hinayo memo qur'an hinayo o juuɗu ko yo woɗɗito dewe ɗen fof hande o looti o par ce que haray himo e janaba ko wiyete kon aljanabatu ko woɗɗitagol ɓe wi summi aljanabatu janabatan litajannubi sahibihi min al ibada woɗɗital ngal ɗon ko wira woɗɗital ko sabu haray jommum himo woɗɗiti dewal ngal sabu haray o laaɓama anan hay si tawi himo laaɓi jasadan donc haray ko kamɓe towata andude ko ndiyam honɗum yalti kono selonno ɓe posir question on noon siko dihal cewkal dani har ka yalti kal ko mari wiyete haray kal ɗon ko yahugol tun i fitta berka kal memi ɗon on tigi salligo haray ko ɗum ɗon mari ko mi jaabo e mum wallahu alam haray ko watti ɗon inchallah en salmini dendagal wonɓe ka laawol kisal ga min adora salmingol onon joganiɓe jonde nden hooti sukaɓe kadi joganiɓen technique ji ɗin ɓay haray pullo wi o hiiro a weeru on tuma noon salminen cheikh mouhammad baylo chicago e dendagal ceernoɓe men kadi wontirɓe ka gaɗa ndiyan ton haray e weltanike ɓe moƴƴa yewtere nden hiɗen toro allah subahana taala yo allah nafir e yewtere nden haray taalik daɓɓo momi ɓeytata ɗon ko andintingol tun haray nokkeli nayi ɗiɗo ma ayniten ɗi fiika ne'ugol fayɓe ɓen nokku ara noon ka suudu ɗum cheikh mouhammad bello ɓe yewti en ɗo ɓe laɓɓini poy suudu no mari rôle molanaɗo e fii ne'ugol fayɓe ɓen nokku ɗin moon fil masjid ka juulirde nden kadi no mari rôle molanaɗo e ne'ugol fayɓe ɓen fayɓe worɓe ɓen yoɓe naɓore wonde ka juulirde en wiyata sownowo kono yoɓe naɓore wonde ko sunnanelaɗo ɓeyday kadi wadde tutugol limanu e maɓɓe haray nokku tan moon ka l'école komi fandi école islam on moɓe jangata samedi e dimanche ma en tout cas l'école alqur'ana on kadi no mari mana geɓal molanangal e moƴƴingol neɗɗo kanko paykum on o wona julɗo haray tammun ɗum wondiɓe ɓeygure nden mana ko homɓe woni ɓe fandi ɗen ɗon mo kala hino mari haray weldiɓɓe ka payi koye mum ko yahata vacance wonde wano hakkude siko wano Europe ga payi koye anno iwa ɗo yaha France ma payi koye ɓe France no iwa to yaha Allemagne sifa noon ɓen kadi haray ko hanaɓe suɓede sabuna noon si a tafi ɗo payi koye ko hunjike ɗo Qur'an koye jangi piiji buy ɓe iwoyiɗo ɓe yeehi ka mana ka miññiraɓe ma an wano joni har ko yayirawo maɓɓe ɓe yehi ka mum tawi on ton ko dessin animé tun e anniversaire ko payi koye mana porte hoy woni ko tafa ton ko guringi tum ɓawli ɓe moƴƴinaɓe gafayɓe l'islam si ɓe yehi to ɓe wonta e porte donc haray komi faala yewde komi sikki tum faamike haray ko ɗum woni komi ɓeytata yewtere cheikh mouhammad baylo nden haray ɗiɗo nokkel nayyi ko maaɗi aynite moƴƴa ka suudu ka juulirde ka l'école ka kawtal ka fayɓe naɓete ton haray e hoore mi heyɗintina weltango molanango wonande laawol kisal e yimɓe mum e cheikh mouhammad baylo e konguɗi mum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ahmad Diallo o yettama Diallo hande on jarama o weltanama fota inchallah sa on tigui no haala ɗo yeeso mom andano ɗon ɗo ha ɗum men ƴetteno tum men jonni taw joni on jarama inchallah haray wone ɗon inchallah cheikh ahmad o duwa wonde ga so tawi ɓe occupaki haray jama on hatonjine maɓɓe ga haray ɗe weltanoɓe kadi ɓe gandintina jama on kadi haray ɓe darani en darande mawlanade ɗum woni ko saare leydi meɗen Bruxelles e fi en heɓu nokkure ko tawata koko Allah subhanahu wa taala rewete hara ko iwde e leñol meɗen ngol haray ɗe weltanoɓe nden darande maɓɓe ɗen toro Allah subhanahu wa taala yallah olan ɗon andi tan ɓe ɓuuri ko enen andi tan ɓe kon waɗa joddi muɗum ɗin aljanna o newna feere heɓen nokkure nden e nokkureji buy ko Allah rewete inchallah e ɗele ɗo kadi haray ustad tawi ɗon hetto minen faala yo won ɗon seeɗa inchallah hayre inchallah cheikh haray minen ɗo inchallah aywa haray mi wuttana hikkitiɓɓen ɗo men da noon si tawi mi wuttani ɓeeɗo si tawi ono ɗum wonata kono gasinde hen ɗo tum alo assalamu aleykum cheikh mouhammad komin naam ko onon tigi haray ustad en heɗiti on ɗon assalamu aleykum ustad en
Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mila mariɗo lande ɗiɗi komi faala humpitare. Naam, lande gotal to haasi jaabama on tuma lande ngala kadi ka usase ɓe lande ɗiɗi ɗino. Landalan aranangal mi faalande wono goɗɗo ni so tawi wonɗo e gollude ka hôtel joni noon haray nde so yeeyi nde wonde haray e sambuji ko tawa haray o tawa haray goɗɗum haray biniji beere hino toon haray ko yettugol wona ka poubelle ɗum noon haray hino dagani won tigui ko mema ɗum noon juste ka poubelle ka hara ɗum noon kadi hara dagaki. Oustaz Ahmad jaabane en ɗon jaaba mi sikkinaɗo sallallahu alih w sallam ino kadi yen kono docteur kadi haalanno en ɗo fi landagol landele jogo ko tawata ukka e on tigui nokke go. Oustaz Ahmad aɗa on nani landal ngal o andi ɗo Oustaz Ahmad na direct ɓe naatiri joni men ɗa sen darata no ɓe naatiri en direct ara ɓe wawa tawede nder ga joni patient o darata ok ko kono woni landamal ɗimmal ngal hajja en kane landal ɗimmal ngal mi falande wona ko ɗum noon koko yewti e bayana on ɗo si tawi pay ko garay ko wonno pay haɗa on tigui moye makko ɓe garay kibanomo fiya affaire janngugol diina kam joni o woni ha on janɗita faada fuu so on tigui anda e diina kam on tigui feƴƴini ɗum ɗum haray ko mawɓe rondi bakkat on ka haray ko pay konko rondi bakkat on pay hara joni on janɗi o hellifanoma on janɗi kono o hawri o feƴƴini kono fayda o anda fayda fof e diina kam. Allah suura en dande en ɗum noon ko adi kon taw ko maɓɓe woni responsable ko kamɓe landitoyte ko honno o ne'ira ko honno ɓe neiri ɓiɓɓe makko ɓe ay Allah inni ko ayo alladina amanu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mum dandon ɓeygure mon nden wonni ɗo nokku go kadi on fof ko en aynoɓe ɓeygure nden haray noon Allah subahanahu wa taala landito tan e konko aynini en ɗon donc haray ɗon noon kadi si tawi ɓen ɗon ɓe jogui responsabilité ko ɓe jaaboto yeeso Allah kankadi noon so helli faama ha o ronki tefude o naata ɗum noon kadi haray o jangga ɗum noon kadi kanko kadi mo jogui responsabilité makko haray ko Allah subahanahu wa taala woni ko ɓuuri ande ka hôtel ɗa joni julɗo on normalement no woodi golleji goo aɗa waka golle ɓayne sallallahu alih w sallam no inni Allah no hoɗi moƴƴinde beere on e honno e transport ɗe nde on ƴettunde ɗo ɗon naɓi haa ko yeyete ɗon e yewiɗe nde on fof donc si tawi a anndi jooni so a golli hôtel pellet a tawi toon butel beere tawi ko fittugol woni golle ma anni a fittata biniri ndi ɗum tañini tun a yalta golle ɗon ka donc haray e golleji goono toon on tigi no duwa yarlaade ɗi kala ko tata ɓe inni wo si tawi goɗɗon sikke no woodi terto hunde wata tumandin taw kala ko accitirɗa fi Allah subhanahu wa taala lontinde kala ko annduɗa ɗum ɗo pellet an e hakkille maɗen piljugo hewtago e ha karama koɓɓen jaabo an tigui ɗa wawi jaabaɗe ko annduɗa ɗum ɗo hii a hana wadde wata waɗu sa accitiri golle sabu ɗe ɗo ha hakkille ma jaɓali ma dina kan jaɓali Allah ko seede Allah subhanahu wa taala lontinante golle ɓurɗe moƴƴude ko tata hara heɓay kala ɗa welti Allah subhanahu wa taala waɗa barke jawdi buyno heɓa jawdi ndin jooɗo fof loñtodira Allah noon landotoma piiji o landotoma jawdi ma nin ko honno heɓirɗandi taw e ko honto waɗɗani si tawi noon no heɓirɗandi ɗon haray ɗum ɗon na ko dagi haray auzubillahi kanko waɗɗa kon Allah tara on tigi ko waɗi konko ko moƴƴi mais haray ɗum ɗon on tigi ko wattangol yiɗi haray ko ɗum mi jogui komi haalay ɗum ɗo jarama boyi haray Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude jarama nam haray mi ɓeytta ɗon seeɗa kono ko landiɗon ɗaɓen fiwano ɓiɗɗo on haray no waɗɗi mawɗo on taw ko ɗum waɗi no ustade makir ɗo ni no fawi ƴettugol taw suɓanagol ɓiɗɗo on taw nene moƴƴo yilto suɓanamo inde moƴƴere niyamo e needi islam haray ɗiɗo no waɗɗi babajo on waɗangol ɗiɗo ɓiɗɗo makko on haray noon amma si tawi on tigi ne'imo kadi ɓawoɓɓe goo kadi mawɓe gera e fimugo ronka few haray bakkat fawaki mawɓen ɗon kadi kono so tawi ɓe gerari kamɓe kadi aray nambara on hoore maɓɓe
ɓe tawata ala landitoy to ɓe fii ɓeengureeji ɗin haray koye wakkilo newugol ɓiɓɓe ɓen needi moƴƴiri e suɓanooɓe kadi nene moƴƴo ɗo wayi noon kadi on suɓanagol on tigi baaba moƴƴo on tigi suɓa ko ƴettee suɓa ko ƴettata kadi haray ɗum ɗo fof no hunde labbande inchallah nam ustad amadou arti ga kono e wuttande ɗo ɓeeɗo landal ngal ɗo inchallah haray ɓe wawi landade on so ustad ɓe wallitoy to yerwo ko inchallah walliteɗo nam ɓe natirɓe ɗo ɗen email ba Aisha assalamu aleykum waaleykum salam wa barakatuh assalamu aleykum karam koy waaleykum salam rahmatullah min lamari ɗo landal ko yewti e koko ɓe yani siɗa gollude ɗo hare ɓe jonnay on tigi kadoji ka golle makko toon fi fetji maɓɓe fetta fendane o nganoel on joni noon mbiyatmi komi humpiti kon haray daganta ko julɗon yani ñaamugol ɗum ɗon gollitirgol ɗum ɗon kono kamɓe haray ɓe obligé on tigi yo ƴettu joni haray kon noon tigi gerdirɗa ɗum ɗon ɓa haray piiji goo harano toon hara ko ñaamete ni ara on tigi no wakko yo bugo ka hara kon tigi konno gerdirɗa ɗum ɗon walla so fami eyi laaɓi poy ok Oustaz Abdallah mi haala tumuɗo wotere anndi wono minen gaaɓa mi annda toon haala ɗuma kono foyo mum so anndiniiɓe an ka a julɗo ila ko fuɗɗiɗa gollude ɗa jogii honno iidiji ma ɗin ko ɗi ɗiɗi ñannde iidiji ma ɗi woni an ka ɗaɓɓanaaɓe cadeauji waɗanaaɓe mais anndinaaɓe ɗum ɗa vraiment et je vous remercie très bien mais c'est quelque chose que je ne peux pas fêter je ne peux pas accepter ɓe annda ɗum ɗon ila law mi taññini ɗum ɗon si hewtoyi ɓay haray ɓe koye ɓe respecte koye respectindir mi taññini ɗum ɗon ɓe forcetama ko maya ƴettu mais si tawi jooni a yehii toon an julɗo on e mowona julɗo on fof ko gootum waggatu yonata haa juula hiɗa holli ɓe fayda hiɗa woni ɓe e honno européenne ɓuri ɓe kamɓe hiɗa woni ɓe porto ɓuri ɓe kamɓe goonga ɓeeɗa ko gurigel tum ɓawli haray ɗon si hewti ko ma ɓe jonna par ce que a hollaali ɓe an kaa ɗum mi jonna exemple ema almami jam e meɗen wondi ɗo ko arno ga o ƴettano golle tawi ko usine tawi noon ko yarirte moƴƴinirte waɓu to yoni o tawi mode susta Allah waɓu toon foƴƴa o acciti o juuli tinna ɓe fof ɓe innimo a feyti ɗo juuletake goo inni kanko wakkilake ɗum noon o juulay o juuli honno superviseur makko yiimo noddimo innimo ko noon ɗa wadde o inni he min komi julɗo si wagutuji yoni mi juulay si tawi noon ɗum no hawri e ma ok si tawi hawra tigi tigi o maccitigol ɗum o innimi he si wagutuji ɗi yoni ɗo ya accude ɗon haa ɗum ɗon moɓodira mi hokkima 30 minutes wagatu kala ar juula ga nani ko ɓe noddunoma ɓe fof ɓe ni wala an o ɓe accitete golle ɓe accitete golle mais tawi joni kanko kala wagatu yonɗo ɓe jonnemo 30 minutes fiyo juul fiyo ɗum par ce que o holli kanko ko Allah jonnimo golle ɗen o holli oɗa kadi he min komi julɗo si wagatu yoni komi juulay donc piiji goono toon ko an taw ɓay ko ɗon wonɗa golli ko no wonɗa bimbi kikiɗo koye ɓe anndu yes an ka julɗo hiɗa respecte diina maka e ɗon ɓe teddinte yes fitnaji ara e mum mais éventuellement ɓe teddinte si ay hata joni si waktu joni kamɓe tigi nama Aïssatou tu vas pas prier le l'heure de prier non ma ɓe nama Aïssatou pourquoi tu portes pas le voile a faami mais joni si tawi a watti hoorema wona mon haray ko ma ɓe jonnama ma ɓe forcema mais kamɓe tigi ɓe anndi ko liberté ɗum ɗon haray mi anndaɓa haray inami woni haray ko woɓɓe woni mi landanagol kono ko yani ko duhiɓe kono mi annda ɗum ɗon kono ɓe ɗumanori ka golle maɓɓe toon en tout cas ɓe yani ko mi annda en fait konno ɓe ɗum ɗo si tara ɓe yetike ɗum ɗo ka golle maɓɓe toon yani konno ɓe hittiniri ka golle maɓɓe toon ɗum ɗon mi annda fi affaire dina kan kono wano on affaire carton ɗon ɓe inni haray haray tawi ɓe wawi utilise ko ɗum ɗon ka koye ɓe okkitiri ka koye ɓe hawko ko ɗum ɗon haare ɓe nelilan koye ɓe landanoɓe kono yami anda affaire golle maɓɓe ɗen to haare konno ɓe hittiniri ka diina maɓɓe ɗum ɗon ɓanami felu mi anda wallay ɓanami woni landagol landalngal mi nela i gasi en famatiri sakkiɗo jo haray kamɓe ɓe nani luttuɓe ɓe nani haray si ɓe hendirike ka ñaama ɓe jonnino ka nano merci beaucoup et Jacques il faut prendre ça s'il te plaît parce que c'est pas pour moi sikki noon kadi c'est pas interdit ka ya ɗon kadi de ok donc
donc hare ɗum ɗon kono ɓe hare koye ɓe hawko ɗum ɗon ka no yani no daga no hare on tigi okkitirgol wano yimɓe ɓe wona julɓe ɓen ni ara hara gollitiraali yani ka hare koye on tigi bugo ɗum noon kalma koɓe walte on kono sa on tigi no a jottide tara ko okkuwogol ɓe wonɓe ka tara o nanda no inne toon ɓe ko sans abri itta signe ɗum ɗa on hara mi tañini ko ɗum ɗon ɓuri idi hawko gongol ɓaara ko ñaamete ɗum ɗo noon na e diina mi kippi ko hakkille en faaɗude ɗen ok eywa nena Aïcha jarama o weltanama ara yimɓe uttano dow oustad Amar kadi inchallah nam Cheikh Ahmed faddal assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi Cheikh nam faddal lande ari ɗo ne mi andi aɗon naniɗe fo ara no woodi ko ɓeyit toon noon oustad en jaabike oustad no woodi ko ɓeyit toon ɗo seeɗa inchallah wala aray sakkitoral ngal ɗo mi nani moƴƴa fi ɗulle ko haray ko fi jaɓugol neldaji ko jama o neldete kon ka 31 e 24 ɗoɗe haray hiɗen andi ko heewi kon golla ɓe isinji ma nokkeli ma jaatiguiɓe mum ɓe nelda e moƴƴa e façon neldaji différent ka 31 e 24 décembre ɗo haray noon lasili on taho e neldari ko neldari nde keefero nelde julɗo lasli on e mum koyo on tigi jaɓu ko ɗum ɗo kono détail noon no toon dalil on ko won ɗon hadis mo nene Aïchata radiallahu anha filli ɓe maaki kana rasulullah sallllahu alayhi wa sallam yaqbalu l hadiya wa yuhibu alayha nelaɗo no jaɓayno neldari hiɓe du'o kadi hoore muɗum donc si tawi kadi hay kamɓe alyahud o tabiti kaɓe neldi nelaɗo jaɓi joni noon karmokoɓe men ɓen ko hun woni fatawa maɓɓe on par ce que enen nadagingol ma harmina wonɗen ko fillitagol ko karmokoɓe yewte mum no woodi karmokoɓe wiɓe haray koyen ƴettu hadisaji wiwɗi ɗin nelaɗo jaɓi neldari ɓe yamiri kadi o neldari jaɓen neldar ndin en ala e tefude foti ko e feetoji maɓɓe ɗin foti hina e feeto koyen jaɓu neldari ndin si tawi condition ji neldar ndin hino timmi condition ji ɗin ko honɗum goo on tawa hina ko wiyete kon sabu joddi ngenari contrepartie ça veut dire hara on tigi neldirama goɗɗum fiya waɗanmo goɗɗum hara ko neldirma ko fi weldigal ngal tun ɗiɗi on hara neldari ndin ko daguindi hara wana wano beere siko wano beere kan lasɗi on koye hita jaɓu few kala ko tata koko harmitaho ɗum non jaɓetake ko tata kon noon hino dagui ko ɗon karmokoɓe yeddodiri hiɓe fotti kan si tawi hara ko neldari tun ndi kefero nelduma tawata hina harmundi hara hina kadi e fifeetoji ɗin ndin kan koya jaɓu ɗum no fotta ɗon ellala ko honto iskal o woni ko ɓay ko fi fet wano 31 fendane maɓɓe on a jaɓay ka a jaɓata karamokoɓe ɓurɓe hewde ɓen ɓe inni ronkugol ma wawgol jaɓugol ngol ɓuri moƴƴude si tawi hino woodi no ronkira wawgol jaɓugol si tawi noon sa jaɓali adday fitina ma addana ɓen ɓe huwondirta ɗon hulugol julɗo surtout no alhaaliji fewdori ni ɓenna vala a yi masalan ɓe julɓe komin woli kon ɓe moƴƴa ko hakkude maɓɓe tun ɓe andi donc hay kado hoye menen komin jonni ɓe jaɓata haray ko ya ƴettu a haffu dararayn ko ɓuri hoytude kon e lorraji ɗin ɗiɗi haray jaɓugol ma ngol hays ko ya okkitir ɓuri moƴƴude fi hon ɗum sowugol l'islam on si lorraji ɗiɗi ɓadike joni ko ya ƴettu ɓurka hayfude o jaɓugol ma kado on ko lorra puisque wawi joni wasa tawtiɓe ka feeto maɓɓe ronkugol ma jaɓugol ngol ɓuri wonde lorra puisque hiɓe suti l'islam o ñande ɓe wiide l'islam ko diina ɗum e ɗum e ɗum ko fettinaɓe piiji donc ko ɗin noon ɗiɗi peesindirta si a ndaari a tawi ɗa wawi ronkude jaɓude hara probléme hunde waɗali jokkital diina kan ta jaɓu si tawi le ha sa jaɓali an tigi ɗa reeni ɓeeɗo ko surtout wan ko société jani tawa ɗino gasa windugol ɗum hay e journal ma addane probléme haray ko ya jaɓu donc haray ko sifano ni kono lasli on e mum ko dagagol jaɓugol kala ko kefero neldi on tigi ma dama har maali hara kadi hina coggu ngenari haray ko ɗum ɗo karmo ko ɓe wi'e mum wallahu alam jarama fota inchallah joni noon ɓana direct natirɗon ɗo andi mi wittana ɗo tun goɗɗo yalton kono haray ɓaɗon batto takko téléphone en la wala inchallah mi waɗo e star 61 inchallah yes ok no problem inchallah alo assalamu aleykum nene Zeynab
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. Landalangal na ko yondiri ya mawdu ka don kon kadi kon taw men salmi on weltanama yalla lan do weltana non fome e haray mi faala landade fi julugol geeje fewndo do so tay hara wakko ton heewa lawinede ni 17 hara fayda geeje heewi jono on tigi wona do antelen 22h si juula haray dum do no moƴƴi non ka ko fewndo ko wakko ton naati don on tigi duwa juulde aw salamat jabane en don firanon en don ma wona fawailu lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون وتمنة فوائل للمصلين مدارون gasi ustad Ahmad Alander gataw haray ndo andintina be wadu kala fala be landade wadu étoile 61 woni star 61 inshallah haray ustad nata joni kadi on sabe waltato haray men Zainab do wawde takko telephone gongon don haray no mi waja bari ustad na be tede haray hajjay si tawi par exemple fewndo waktu on 17h naati ayni acci ha 22h est ce que on tigi no jogui garantie e 22h tawa e moɗon ɗum ko ɗum ok si tawno noon hara golle makko moƴƴiɗen fof e bonde ɗen fof hara fewnoɗon no fota koso juulino on gueeƴe ɗon hara o maayano e 17h wona 5 taw so fuɗɗino juulude ɗon o maayayno ka nder julde suwahima e rukuma e sujud mi tañjini ɗon ko julɗo fof ɗum ɗo yeli ɗon on haare koynete fayda lamdal ala o immintinta haare mo juulude himo rewde Allah ɗum ɗon on non ko direct faynete ka jande joni noon allahu jonnimon opportunité ɗon o inna honɗum kanko abbata 22h o maaya ɗon haray mi sikki perdi on ko hawana ɗon ka habbelan ɗon 1 second habbelan ɗon ok haray mi alaji usmane mi addiɓe ɗo ɗon haray nennugol julde nden ɗum ɗon ɓayi ɗon honji suratul ma'un allah subahanahu wa taala no inni ɗo no woodi ɓen ɓe annduɗa ko nenneɗe julde ko e ka nder jahannama no woodi to woydu innetende wayl ko toon ɓen toon naɓete naade ɓe juulataɓe ko nennugol ngol haray ka raɓɓiɗingol nennugol julde nden ɗum na ko fijirte na ko watte ko waɗuto yoni ɗon koye on tigi juulu ɗon mi annda si tawi faamike mi faami joni mi landito kadi fayi ɗon noon joni kadi ara son tigi juuli geeƴe ɗen koye juulɗon kadi ça fait witre on ka ɗum ɗon no wawi habboyade nden leyta ok ɗum ɗon sa dépend on siɗa wawi juulde ɗon si tawi a andi a immoyto jaba ma ɗo ya waalade a juulay ça fait witre on a tardata ala probléme ɗa wawi accede ha sa fokkiti waalagol juula mais noon si tawi a andi hara angon hara ka faible ma ka weak haray ɗa wawi juulde ɗon gay juula ça fait witre on a ɓortite nanda si ɗon kadi laaɓi ɗon laaɓi on jaram kono andi ari ko ɓaari min ani woɓɓe noon na juulugol ngol ko ɓuuri moƴƴude sa lanni tun juulugol ko ya waalo kisan so tawi noon joni wona hannde vendredi on ɓaara bayananoɗi sago on tigi jeen toto inna noon joni ya habbo han bayano lanna juula noon waalɗo haray ko ɗum ɗon addi omi landade landal ngal ɗon bayano on hay lanni ɗa wawi yaade ko youtube heɗitoɗa haray tigi on julde nden fewndo kadi waɓutu on a salati li waɓutuha li waɗitiha ko fewndo julde nden kaka waɓutu mayre on jarama albarka famini kam allah ko baraji assalamu aleykum inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko waɓintinade waɓutuji ɗin fof no mari tan inchallah nam Cheikh Ousmane Philadelphia naatine aɗayi mi waniɓe ɓe kalejji mɓe ɗo ustad ara min salmini on toon ɗen waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh mi ala toon alhamdulillah ustad ɓe ngura nden ay ɓe jam yette allah onole ɗen haray ko toolimon ko hirande ɗo ɗen alhamdulillah ɗon mafe ɗo hannde ko mafe suppude faa ɗo noon o anndino menen ko mellen anglophone haa ko puttema ɓuri yidde inchallah aray jooni ɓa allah waɗi lande ɗen no wadde ɗo aray Allah walliɗo ɗon ga oustad Ahmad no ga oustad Ahmad Baylo no ga aray ɗo hirande wela inchallah nam ɓe natirɓe ɗo email nene Fatima assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah aray oustad no heɗiti on ɗo inchallah ok min en fait lamarɗo lamda Allah waɗi ko kammo koɓe wonirɓe ɓe hella ga haray ko fii
na golleɓe ɓe ngaa ɗon anndi prime o fendami o mi annda si ellano e jaɓugol ɗin e si ala ko ɗum yum faa anndugol mi sikkitoma noon on naati on ko tar hari ɗum noon jaabaama hari karama koye jaabi ko ɗum ɗon naane landal mawɗon ngal ko yowiti e piiji ko okkete kon ko fendaneeɗo o noon ɗon prime fendani o mi annda ma ko ɓe jonnata golleɓe ɓen kon hitaande ɗum o mi annda prime nde fendani ko golle ko chef mon ɓeytanta on ko mbenna ɗum ɗon ko wono ko almaɓe ɓenna ɗum ɗon ko wayanak ten ko 5 ko ɓe ɓeyta ko joddi gaa ɗum ɗon ko laamu ngu ngaa ko ɗon on faamike hajjine naa ko prime fendani o wii ɗon ok ɗum ɗon hara ella alaa e mum ko ɗum ɗon karma koɓe ɓeyni e wattaneyɗi e lanndugol lande tatake ɓe jaabi kede o gollitirta kono ɗum ɗon ella alaa e mum ɓayre kaka golleji goyi no woodi waɗa e prime si félicitugol golle ɗum probléme alaa e ɗum ok ko no farno assalamu aleykum meɗen heeɗi on ko permis on ko goɗɗo ƴetti suuldire ɓe mama ko jabinimo tun ƴetti o ki goɗɗo waɗaɗo edda o jiranake goɗɗo ko honno hara ɗon hakko probléme woni ɗa kono on deede mo dese moom kosi goɗɗo kotowaɗo feƴƴi o ƴetti debbo on o teñimo tege ko kanko teŋiri debbo on kon yaajaali yewi teŋe koto makko teŋiri debbo on ko yaaji o debbo jenen koto makko jiranake ko honno teŋe hakkunde fiiɓe ɓenɗo jogal ko fiiɗo ɗiɗo liɗi ok cheikh abdallah aray cheikh lukman waajino ha annabi dawda ari aray alaji usmane ari macci ndiyo mbiɗo yaade mi juula tan ɗiɗo no diwmi alaji usmane aray waajano en ɗo mbiɗo yaade mi juula inchallah somi arti si ɗon ɗo ok sana ɗum haɗa e waynodiri inchallah on jarama o weltanama cheikh ousmane salamu aleykum aray faddal min faamali landude ɗon goye moƴƴa wo ko si goɗɗo esira makko jatti sonnajo makko on okkitiri hara ɓe nadarmo e odda ko attori ɗum noon ɗimmal ngal ko si koto ma feƴƴini a ƴetti sonnajo makko on a teŋimo haɗa mi anda ɗon min woni faamari min kadi nam ɓano hareɓe nder ga ɓe laɓɓinana e moƴƴa ɗon fiyen falto ɗon kadi cheikh haaɗi landal mon ɗimmal ngal landal ɗimmal ngal nam kosi koto aɗa feƴƴini o ƴetti debbo on o teŋimo teŋe makko kanko teŋir debbo on kon yewi yaajaali safe teŋe ko koto teŋir debbo on kon yaaji debbo jinanke koto makko jinanimo kan kadi ko honno ɗon teŋe hakko ɓiɓe waɗa ɗon teŋe nene maɓɓe on mi faamaali ɗon haa jooni wii ɗon ko si koto goɗɗo ƴettii sonnaajo o teŋiimo kanko wi o feƴƴini kankara ƴettee bon kankara ƴetteemo o teŋiimo teŋe noon maayi jooni misal ko debbo ƴeteemo kankara jinanke koto makko ko teŋe koto makko teŋirde bon kon ko ɗon yaaji ko noon no wonirta jooni hakkude ɓe ɓen jooni landal mo ngal ɗo jooni masala goɗɗo nene goto ɓenni goɗɗo no jombuno adi ɗo jombude on feƴƴini ko o teŋi nam ɓeygu makko ɓa ƴawi edda so so ko on ƴamiti sonnajo on kañum kadi ittanimo edda ɗum honno waɗanimo teŋe nam joni noon teŋe ɗe koto on joni noɗo ɗen ɗon kañum ɗon ha joni no yaajude ɗon amma sakkitiɗo teŋude on teŋe ɗen kañum ɗe yaajaali ko honno no waɗete ko honno woni hakkude majje ko ɗum no woni min mi faamaali nam winni kan ko noon timmani debbo jinani ke togoto on kadi o jinani ko ɗon ko jinani ke debbo ko togoto on o joni ko honno fiiɓi teŋe hakko joni fiiɓiɓe maɓɓe joni teŋe debbo en joni o yaaji teŋe sonnaajo ko ɗo wonade de teŋe jawdi ko sonnaajo teŋira ko kanko jeyi nam gorko o ngala fuste hunnduko e ɗum ko Allah wi ɗon ko wa in tibuna lakum minhu shay'a hara ko sonnaajo ƴetti e faɗe muɗo o ƴetti o okkori moode makko mi hokkima ɗo nagge ma mi hokkima mbeewa ma mi hokkima sandola e teŋe ƴarɗi noon ɓaa joni ɗi ɗo ɗum no koye ñaama amma si o kalma fuste ala hunnduko ma e muŋe muɗum habberan tun mbiɗa arde ka wonɗo landade ɗum nam
tenge makko arane tenge makko sakkitore ɗum holla wondema ko fii ko tenge moodi makko ɗen arano on ko ɗum ɗo barki ko ɗum ɗo tuwoni ko ɓiɓɓe makko aranɓe ɓen tun jeeyata ɗum ɗon jawdi sonnajo ti o maayi ɓiɓɓe makko ɓe fof no fota e jawdi makko nin ko ɓe sendete geɓal maɓɓe ngal ino waaɗi nam ko teŋeji arani teŋeji sakkitori ɗum no fof woodi ko barki ɓo e muɗum ko ɓiɓɓe makko ɓen no woodi komo ɓe e muɗum e geɓal ko heɓata ɗon kon ɓaawa so tawi moodi makko no wuuri moodi makko geɓal mum ngal iwi ɓiɓɓe ɓen geɓal mum ngal no waaɗi min noon mi yaaja e gandal ko wiyete ndondi ko kono ɗum ɗon Allah no sendi ɗum ɗon wona inno goonema ko ɓiɓɓe jooma galle ara noon tin jeeyoyta jawdi ɓay ko baaba maɓɓe wanno teŋe ko jawdi nene maɓɓe ɓe fof maɓɓe ɓe fota e jawdi ndi nam eyi nam mi ara ko belɗum ɗo woni komi faamiler toon amma kalandal mon aranal goɗɗo jombi sonnaajo o yehi wonde makko haa baaba en jiwo on ari inni jaɓiti ko okkuno kon baaba en jiwo ngalaa doole sonnaajo baaba makko koto makko kala neɗɗo okkitirɗomo ko jeyimo ko haa ñannde o okkimo ñannde o okkitirimo haray wali yaagal ngal iwi e jonngo kanko okkunooɗo on o waawata hettude wali yaagal ngal sina okkaaɗon aru jonniti maaɗum o maayi maaɗum hara ɓe rewru laawol islam no daginiri fii jaɓitugol sonnaajo on amma baabaajo on tu waawata jaɓitude sonnaajo on ko joɗɗintamo ɗon hedda inno okkitirimo nokku goo haray dewgal ɗiɗaɓal ngal docteur mouhamadou wuren jaabike ɗum ɗo aronki wondema ɗum ɗon wona dewgal ko jeeno wona madama gorko arano on innaali mi acciti o jooɗi eddaji ɗi Allah wiiɗi par ce que enen ɗo eddaji jama o fof ko nantano o wona ɗo ko fii lebbi tati e Allah le no anndi ɗo fii lebbi himo anndi fii salasatu quru kono mo yiiɗa oɗo ma pot lebbi tati ɗin timmi lebbi ɗin tati timmi lebbi ko wolana ko mo mooɗi mo maayi on noon Allah wi ko yo wonu lebbi nayi e balɗe 10 ma mo waɗanaɗo lebbi on ko sonnaajo accuɗo jiidi fes oɗo tawɗo hannde kadi o taƴike jiidi o accitta fiilaade oɗo accitama ma o maayirama oɗo Allah waɗani mo ko embere jelu ko wonata edda ma jiwum kun helli faa ka taw si kun jombama kunɗo kadi Allah waɗani ɗum lebbi tati kamɓe ɗon ɗiɗo nawyuɗo haa acciti fiilaade on e jiwum ko fuɗɗaki jiiɗa fiilaade ko kamɓe ɗon ɗiɗo mari lebbi tati amma marɓe fiilanduru ɓen ɗon ko ɓeɓe jooɗo fiilanduru ɗo Allah wi ɗum si tawi gorko on accitaade on sonnaajo o jooɗi ɗum fiilanduruuji tati ɗi Allah wi hannde kadi haray kala dewgal ngol okkitira to wona sellungal ko dewgal makko aranal ngal haa jooni hingal e kangal wonnoo ɗon gorko on naɓita ƴetta ɓeygu mum yaha ñannde faala o debbo on kadi immoto yaha kamoode mum ñannde faala par ce que ko on woni dewgal makko ngal ngalaɗa wona dewgal ko jeenoɓe woni hay lanndure arino noon jooni ɓiɗɗo heɓiiɗo e ndeer ɗum ɗon noon inchallah ngala naatande ɗum ɗon jooni mo ɓe hokkitirimo to heewo jiidoyke toon ɓen ɓiɓɓe ɗon ɓen kadi no mari ñaamoreeji feereji mi annda si faami seeɗa si faami seeɗa ko ɓen ɗum Allah jini mi inchallah ganndanga ko junngo Allah woni inchallah on jaarama fota oustad eywa assalamu aleykum ɓeɗo numéro mo lannitorɗo ɗo 159 assalamu aleykum 159 waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oustade nam hajjeng haray oustade no heɗiti on ɗon inchallah awa haray ko jarnugol on fii yewtere mi haalal anndagol question haray fii wono nen mawɓe arano ɓi on no ka l'école ga en fof ɗen anndi l'école ji ɗi fewɗo no fewndori haray noon so on tino mari possibilité ƴettugo ɓiɗɗo mum on janna ka suudu e haray noon yimɓe buyno waajade kono haray na yimɓe fayda jokkuɓe sunna haray ɓe waajade on tigi wondema yo nattu paykoy ka l'école sina no paykoy koye wonay mi annda honno ɓe yewtita ɗum wonay désocialisé haray noon ɗum ɗon ko fayda ko si tawi paykoy kono suudu on tino anndi haray ko sécurité on ko ɗon ɓuri wonde e téléma jogagol koye on fiita ɓe ukkoye piiji bonɗi et puis hara waawugol vraiment yo ɓe waɗa diina kan no moƴƴiri hara wonti no mari possibilité ɗum ɗon jooni ko honɗum onon waawɗo waajade suka ɓen ɗon mawɓe allo cheikh ousmane hara o nanii lemdal e hajja en ngal ɗo ɓe maaki haray ko si tawii goɗɗo no mari feere hara sonnaajo on no janngi wono français ma anglais hara mo mari niveau towɗo o heɓa paykoy o anni o jannay koye haa koye waawa faamude diina makko e on e o janna koye kadi fii ngurdam maɓɓe ɗan e yeru o ko Allah taaginani mo
aɗa noon no woodi yimɓe wonɓe wiide yon tigi ƴettu paykoy koye naɓa ko l'école fiyo paykoy koye wotondirton e yimɓe e huwodira toon ɗen wona kañum kadi paykoye finukoy haɗa ko honɗum wawto waajade e mawɓe paykoy koye ma yimɓe woole ɓen e ɗin konnguli ɗon ɗen si faaminike tawi ko ni ɓe makiri hajji mi sikki ko ni ne i ko ni haray tigi tigi wonɓe yewde ɓen ko annduɓe fii jannde ko annduɓe fii aduna moƴƴa kono wona jokkuɓe sunna aywa jooni noon haray on ti ɓay no anndi ɓen ɗon hara no anndi situation fii no aduna on jannde aduna yanke on feƴƴirta e piiji ɗin hara no huli wota affecto e paykoye koye yeeso eywa oustad hara on naniɗan ɗen hara ɗum nar ɗon ko wasiyo ɗon jama on e fiyedun ɗon ko wasiyete ɗen ɓe kon ko nelaaɗo salo sallama wasi enen julɓe ɓen kon nelaaɗo salo sallah no maaki fandoru ila man tahuduna dinakum ndaare ko homɓe ƴettoton diina moɗon kan e junngo mum jooni ɓeeɗo wonaa ɓe jokkuɓe laawol nelaaɗo ngol a ƴettugoɓe naɓugol ɓe ko jama mooɓi to fiyoɓe wowtondire jama on ɓe wowta jama julɓe ɓen ko ana wiɓe ton o ko si tawi a heɓay nafoore e muɗum so a heɓata to nafoore masalan sa naɓiɓe toon ko tahara ko siya en suufi en domini a ƴetti ɓiɓɓe maɓe a jonni ɗum no hara ko loyru wonɗa ƴettoyde adda ka ko focce ɗo a jogitago ɓiɓɓe maɗa ɓen ka suudu maɗa jannginaɓe ko Allah yoɓe janngo fof nelaaɗo janngini ko ɗum ɗo woni ko moƴƴatma ko jogitiɗa ɓiɓɓe maɗa ɓen dandaɓe e bone o hara tewtaki haalaji ko ɓen no wasiyato wasiyeji ɗin ko si tawi ko ƴettama o si ɗi moƴƴi si moƴƴa ƴettotake eno jomum on nani en faami ɗon mi faami haray miɗo mari landal ɗimma si tawi no gasa kadi aɗo wawi landade mi sikki tun neɓa taw sallima ɗen ɗo haray landal ɗimmal ngal koye téléma fii dondi ɗin mi yo landagol fii ko rarete kon nam haray wonni si tawi goɗɗo no mari nene gotoɓe nam ɓen nene gotoɓe makko ɗon kadi hara hiɓe mari ɓen gotoɓe joni noon si tawi hakkude maɓɓe kamɓe famille on no moƴƴi haa ɓe fof ɓe faamodiri joni noon si tawi ɓen gotoɓe e nene gotoɓe makko ɓen goɗɗo e feƴƴini ɗon e on jaajirawo maɓɓe ɗon noon tawi jibinaali donc ɓe sendi toon noon haa ɓe ittorani e nene goto maɓɓe o mo hawtida e ɓeya baaba o feƴƴin ɗon est ce que haray on ɗon noon no waawi jaɓude e nonndindin ɗon est ce que hara mo mari droit ɗum ɗon ƴettugol ka no moƴƴani mo so Ousmane on faami landal ngal mi faami landal ngal ko si tawi ɓe okkormo ko si tawi ɓe okkorimo ara e waawi yaarude ka Allah wiiɗa si tawi ka donndinol sende woɓɓe ɓe alaa hiɗo tawa ɗon koyon okkorɓe wolanoɓe konngol moƴƴugol ko so tawata ko woni ɓe alaa ko haɗɗe rongol par ce que ɓe tawaka e ronooɓe ɓen ɗon haray amma noon si ronooɓe okkoriiɓe hiɗe waawi wiide hino sella ka okkoraaɗo on jaɓa bel ko andi ɗen ko ɗum ɗo noon ko adi ko fof taw min ka mi alaa ganndal mum ko foti e fanɗude so Allah hara ko belɗum ɗo woni ko ɓe jaaboto windol landal ngal si tawi ɗon anndi jaabo ɗon onon son annda marol ngal haa ñannde Allah waɗi docteur en seeni o inchallahu nene hajjawmu banun e landal moɗon ngal inchallahu ngal hewtinano docteur Mamadou Diang nde ñannde ɓe makuno ɓe jaaboto ngal inchallahu si ɓe jaabike ngal mi naɓanayo ngal ko privé mo inchallah haray kono ko docteur ko oustaz e makko ndo haray en fof en habboto ha karmakoɓe ɓurɓe ɓen towude alluje jabano en ɗum ɗo ɓaara en anndi affaire dondi on ko duwa ɗo wattedile mum haray o weltanama fota kadi batte golleji ko jokkuɗon ko inchallah jarama barka bo fo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustad mi yejjita ɗo fiino ko darse on ɗaɗoni haade mi yejjita darse on ko téléphone ngo mari mo yani mi ala wawde fiinude cenne ɗen fof mi fiinaali inchallah allah wala ustad min yaawi min watta téléphone inchallah joni mbiɗo wuttande ɓeeɗo haray waynodiren ɗo hannde on haray jama luttuɓe yaafo haray jonde nen juuti fota haray jama o yaafo inchallah nam nene Fatima assalamu aleykum nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe ka laawol kisal ka radio laawol kisal ɗo ɗe haray on hiire jantanala toye ɗon e jam ɓingude nden no e ja alhamdulillah nam musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗomin yaafini fota ko na seeɗa e haray ɗum heeɓi probléme technique seeɗa e haray ɗuma on ɗaneke kono ɗo joni noon ɓay haray kaka fen kadi wonɗen e wolede yo ɓeya fuɗɗitoyo ɗo kadi
hara ɗumen yaafini e mon fota ko wona seeɗa hara hatten ɗo hannde ɓe ndaara no ɓe réglira ɗum ɗo inchallah hara habboɗe yontere hannde kadi si joni yontere hannde jaɓi hara on du'anama on weltanama fota ko wona seeɗa yo Allah subahanahu wa taala on weltana en fof meɗen hawtodira en fof ka jannatul firdausul a'la yo Allah subahanahu wa taala on hissi en hissinana en ɓengure men ɗen fof haray ɗomin yaafini fota battena oɗo paane komin heeɓi ɗo joni sabuna haray ligne ɗin ukkodiri ɗo seeɗa haray noon mettay fi seeɗa jittugol ɗo ɓay noon jemmi seeɗa haray yaafodiren ɗo hannde ha yontere hannde inchallah joni yontere hannde jaɓi haray min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yo Allah subahanahu wa taala okku en walugol e jaam nam Usta Abdallah assalamu aleykum. Assalamu aleykum a Dieng. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sikkitare en heeɓi paan. Naam hari naam ko noon tigi woniri ɓaari kuppaniɗo hoore mum joni noon ɗo ɗe mbaari ko landal gotal marɗen derga aɗa sikki tum jama no wawi fawtade ɗo ha juma yontere hannde kadi inchallah Oustaz Ousmane kaɓe yaltino kamɓe kadi mi aali ɓe kaliñi ɗo ɓe yalti kamɓe kadi ɓe yaltino nam haray musidɓe julɓe tedduɓe haray no hajji e makirno ɗon e haray ɗen hattude ɗo ɗen hannde inchallah haray jama on fof weltanama e karamokoɓe weltanama e wonɓe accitude golleji muɗum e sayiji muɗum ara famina en ɗo diina meɗen kan e enen kadi wonɓe heɗade ɓen kadi yo Allah wlan ɗo waɗan en fof joddi muɗum ndin aljanna haray ɗen andintina inchallah haray duɗal meɗen ngal ko lawol kisal sonnaɓe ko lawol kisal duhiɓɓen haray faalaɓe tawtude to haray no wawi contactude e hajji en ɗo ɗen ma contact amen inchallah mi wawa on ɓeytude si tawi ko ɗum Allah wlan ɗon hoddiri haray darsuji no nder ton ɗen gilandema e tenen ha e alatti si tawi ko ɗum Allah wlan ɗon hoddiri haray karamokoɓe kadi no nder ton ɗen jabantoɓe lande haray jama on no wawi senade toon kadi darsuji kadi no woodi haray jama on fof no weltana no du'ana ɗen to Allah subahanahu wa taala yo Allah wlan ɗo weltanen en fof o waɗa barki e ɓeygureji meɗen ɗin o waɗanen ɗi yanguiji meɗen wonana hara ko joddi muɗum ɗin ko aljanna saabu yafanede bakkatuji muɗum e jaɓanede moƴƴi mum haray en no Allah hulan ɗon hoddiri o kadi en juma inchallah mbeɗa wiya noon fof on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nam Ustaz wa aleykum assalam wa laawol kisa haɗa no kadi on weltanama on du'anama fota kona seeɗa haray Allah subahanahu wa taala yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude haray ɗen yontere hannde si joni yontere hannde jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa barakatuhu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal